The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Psalm 91:10-11, No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Psalm 23:4-5, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Hebrews 13:6, So we may boldly say, The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Isaiah 43:2, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Isaiah 54:14, In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Proverbs 3:25-26, Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Sa di pa kita magapadayon, sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, pagsugid sa atong mga sala. Otherwise, kung di nato isugid, kini can only become a barrier to our study of the Word of God. Therefore, 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you face is faith alone in Christ alone. Mao lamang kini ang bugtong pagi nga ang tao maluwas, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Therefore, sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Ama na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Ngayon magipadangat ka namo, salamat sa grasya, imong kaluoy, imong gugma. Dili kami takos kang mabuhi pa. Panikaw matinumanon magay sa imong mga saan. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga subscribers.
mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome warmly kaninyong tanan. We welcome you with open arms, labi na ninyong mga bago pa. Nga mo pa'y pagsungay sa atong daily Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay? Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Okay. Niya kita mohunong kagahapon atong ipadayon kini. Let God, the Holy Spirit, metabolize the Bible doctrine that you study, learn, believe, and apply. Thus, God becomes real to our life. Mao kini ang bugtong pagi nga ang Dios mahimong tinuod, tataw, klaro, tinaw sa atong kinabuhi. It's the only way that God becomes real to our life. This is how to experience the power of God. Mao kini ang paagi. But always bear in mind, we have to keep on keeping on sa atong espirituhanong pagbuylo, spiritual momentum. Also remember the doctrine of rebound and keep moving. That makes us humble, so we become teachable. Kay it is only by being humble that you become teachable. The hardest people to teach are arrogant people. Remember, kitang mga magtutuong nagpadayon sa atong spiritual momentum adlaw-adlaw. Kaya kini nga atong pagtuon sa Diyos, adlaw-adlaw ha? Masig matinga ka. Ayaw ka tinga. Kini igo lang tayo nagasunod sa mando sa Diyos. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Hinumdumi ka itong prinsipyo sa mga may kalabutan nini. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Sa ato pas binisaya, ang kapaspason sa atong pagkaton, kinahanglan mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. All of these things we're talking about is just a result of our spiritual momentum. Inumdumi nga didto sa atong hisgutang tactical victory, gikinahanglan nato kining mosunod. Feeling of the Holy Spirit, spiritual momentum, application of God's 10 problem-solving devices. Ang atong pagsud sa espirituhanong pagkahingkod kining area niini. Enter the spiritual adulthood area. And then, number 5, nga kita maokupado kang Ginoong Jesucristo. Kung ang ikaunom, bag-uho nato atong pangunahuna with the post-salvation epistemological rehabilitation. Uguban pa. Dili kita makakinabuhi sa spirituanong panginabuhi in the human method. It can only be lived pinagi sa spirituanon nga paagi. Kay the fact that the definition of the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Mao nga kini atong ipang hisgutan bahin kini sa mga espirituhanong mga butang nga may kalabutan sa atong pagkinabuhi nasa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato operational divine dynasphere. Dapit kini nga niya sa atong pangunahuna. This kini mga butang atong hisgutan may kalabutan sa dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Also remember, ang unom ka mga pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo nga aron kita makatuman gayud ding espirituhanong pagkinabuhi. Routine, organized life,
true scale of values, making good decisions from a position of strength, perseverance, and persistency. Mao kini ang atong gikinahanglang tumanon. Now, when we are not doing the right thing in the right way, then we grieve, we quench, we quelch the Holy Spirit. Atong gisakit, gipawong. So you can see here how critical these things are. All of these things, kining tanan nga itong gipangisgutan, grasya. Okay? Grasya. Nga, iyahang pagsangkap sa Diyos, tanan. Wag yun tayo tuwa. Zero balance kita. Ang tanan, gisangkap sa Diyos ka na to. Inumdumi gina, ang grasya ang atong giagad lamang. And grace, as we know, is what we don't deserve, we don't work for, and we don't earn. Mauna nga ato kining gipahimuslan, grasya. Ang pagbautismo ka nato sa Espiritu Santo, grasya gihapon. Kay kini mao ang basihanan alang sa pagpadayon sa great power experiment for every church age believer. Alang kini kanatong tanan nga mga magtotoo ni ini katuigan sa simbahan. Nabitaw na sa Acts 1:8, the Holy Spirit will come down to baptize us. Yes. Yan itong higayon nga itong ituuhan si Kristo nga itong manluluwas, diha-diha, ibautismuhan kita sa Espiritu Santo. Nga mo ay nagapa kanang pabutang ka na ito ngadto sa atong paghiusa, pagkadugtong kang Ginoong Kristo hangtod, o sa atong pagpasiguli ngadto sa Dios kamahan. You see? O pagpapas na sa sala nga dili mapasaylo. We are now free from that condemnation, the unforgivable sin, unpardonable sin. Now, the church age believer, manununod, and the joint heir of the Lord Jesus Christ. But even if we are heirs na manununod, we have equal privileges and equal opportunities. We cannot receive this inheritance, escrow blessings in the eternal state if mapakyas kita sa pagtuman, pagkabot to accomplish God's requirements for us to meet. Kaya na may mga requirements nga itong pagtagboon o pagatumanon. To sum up, kung kita negatibo, way panahon, way interes, way gugma, way gana, way panahon nga ikagahin sa pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit po sa Diyos, we cannot receive our inheritance. Kadungog ka? Dili. But of course, ato ta sa langit, kay kanang luwas naman kita. Ang kaluwasan na hangtod naman sa kahangturan. Di na matangtang. Apan ang matangtang, kadtong imong inheritance. Tuwa ta sa langit with no escrow blessings. Kadungog ka? What are escrow blessings? Nga naman. Tungod kay we did not reach the capacity of righteousness nga kanang panginahanglan sa God's standard. That's required in God's standard. Do you understand that? So while we are still here, ini ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, phase 2, life. We have to redeem the time. Mabitaw ni sugo umando sa Diyos. Redeem the time because the days are unsa evil. Fix your eyes on your goal. Unsa may mong goal? Spiritual maturity. Mao na itong tumong. We have to follow the rules in the protocol plan of God. Sama pananglitan sa rules in any game. Do not allow yourself to be disqualified in the game plan. Ayaw. Inumdumig itong protocol plan of God. A right thing done in the right way.
Kung ayaw kalimot, itong great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union o ang great power experiment ni ining katuigan sa simbahan. Now, si Ginoong Jesucristo, before He ascended to heaven, misaad ngadto sa iyang mga disipulo nga ang Espiritu Santo is going to come down aron sa pagbautismo kanila. Romans 8:16-17, the Holy Spirit will testify na kita mga manununod ingon nga mga anak sa Dios. This means teknon. Teknon means learned, guided by God. Mga inagak, learned, guided by God. It is true, we believers are heirs of heaven. Apan dili kita makadawat ni ining panulundon kung we do not meet its requirements. Ako na po nang iusob. Our being heirs does not mean we automatically receive our inheritance, is true blessings. No. Wa tayo pagsunod sa lagda to be able to receive it in the eternal state. Nalagi lagda nga sundon. Na kung di ka makasunod nini, hindi ka makatuman, di ka kadawat. Nakadungog ka. Remember, ang Old Testament plan of God, ritual plan of God. Apan karon nato New Testament, ang tawag ni ining maong plano sa Dios, protocol plan of God. Now we already learned that the church age is a mystery age, tinago, mysterion. Ang mga doktrina ni ining maong katuigan gitawag kining mystery doctrines. Kini nga bang itunan adlaw-adlaw, mystery doctrines ni. Well, of course, in the Old Testament, believers followed the Mosaic law of Moses. Karon ini nga itong bagong pakigsaad, believers follow the law of the Spirit, which is the royal law. Harianon nga balaod na. Now, hinumdum kanya itong tulo ka codexes. Codex. Tulo. Codex 1, Codex 2, Codex 3. Now, kung Codex 1, mo kanto 10 Commandments. Ang napulo ka mga sugo nga pagkanaong sa Dios, pinagi kang Moises. And then ang Codex 2, mao na ni ang spirituality, pagka-spiritual sa mga magtotoo. Ug ang Codex 3, mao na kini ang establishment kanang law. Okay? So, 10 Commandments ang Codex 1, spirituality ang Codex 2, establishment ang Codex 3. Now, di man ini, usa ka puntong ang dadon diha kanimo. Kining musunod, wa didto sa Old Testament. Wala. It did not exist. Number 1, portfolio of invisible assets. Wa sila. Number 2, God's 10 problem-solving devices. Wala po sila. Number 3, ang gap. Grace apparatus for perception. Wala sila. Number 4, rebound, etc. Faith, rest, drill, guban pa. Wala. You see? So, mo kato ang mga butang wa nila masinati sa mga magtutuo dito sa daang pakigsaan. Remember, all believers in the church age are royal priests. Harianon kitang mga saserdote. Kung kitang tanan nga mga magtutuo, ubos ning katuigan sa simbahan, gipuy-an kita sa Espiritu Santo. That's indwelling. The Holy Spirit indwells in every believer's body. Lawas. Ang mga magtutuo sa daang pagisaan sa Manila ni Abraham, David, Jacob, etc. Kini sila were only endued. E-N-D-U-E-D. Endued by the Holy Spirit. They were not indwelled. Ug sa diha nga sila makasala, the Holy Spirit departs from them.
That's endowment. Okay? So this is a new doctrine nga imong kinahanglang makatunan. Ang ato karon din sa church age, kita, we are indwelt by the Holy Spirit. Apan sila sa Old Testament, they were only endued by the Holy Spirit. So, okay. The great power experiment. By the way, what is modus operandi? Ug unsa man pod ang modus vivendi? Kaya daghan maglibog niini. Now, ang modus operandi, or whatever you pronounce, modus operandi, kini, ang modus operandi, paagi, how to function in the protocol plan of God. That's modus operandi. Ang panang modus vivendi, mao na ni ang panaggawi sa kinabuhi. Sabot? So, modus operandi, paagi. Modus vivendi, panagawi sa kinabuhi. O ang pagkabanaw ni Jesucristo is what gives us the lifestyle, paggawi sa modus vivendi. Now, Colossians 3:1. If you have been raised with Christ, then our lifestyle should be based on heaven, living life in the light of eternity. The great power experiment sa hypostatic union ni Jesucristo mao kadtong pag-establisar sa katuigan sa simbahan, establishment of the church age. The great power experiment of the hypostatic union ni Jesucristo is the one that separates the age of Israel and the church age. Mao ni kanang pabuwag sa katuigan sa Israel, mga Hudiyo, o ang katuigan sa simbahan. Now, mungutan ako nimo, what power resurrected the Lord Jesus Christ? What power? The same power is being left to us church-age believers. Mao kadto nakapa banhaw ni Jesucristo. This power is from God the Father and God the Holy Spirit. Ang plano sa Dios hingpit, perfect. Ug sayo data, only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Basta, ang plano sa Dios does not change. Whether or not man accepts it, di na mosab. God's plan is protocol. Only inside the operational divine dynasphere that believers can execute God's protocol plan. Sabtag yun na. Atong balikon yun na. Balikon yun na pagpasabot nga dili kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios kon wala kita pulong sa Dios kon katungod kay wala pulong sa Dios niya ang bahina din dili kita makasuod sa operational divine dynasphere in the first place to ang kasagawas only inside di ba nini isil-sil ni only inside the operational divine dynasphere that believers can execute God's protocol plan. Only. Church-age believers, mga sakop kini sila sa harianong panimalay sa Diyos. They are now aristocrats. You see? They're supposed to know the royal family modus operandi and the royal family modus vivendi, panagawi, ang paagi. Nondong ka sa definition sa Christian way of life, it is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. What God has decreed will never ever change. Di na ginamosap. That proves how perfect His plan is. All that happens to man has already been programmed
in the divine decrees. And no man can change God's plan. No one. Wala ug wala gayoy makausab sa plano sa Dios. There is no place of human dynamics in God's perfect plan. The great power experiment gigamit kini sa pagkatao ni Jesucristo atol sa iyang unang pagani ning kalibutan. Ug si Ginoong Jesucristo mibilin ni ining maong great power experiment ngadhi kanato nga mga magtotoo ubos sa katuigan sa simbahan. Walay makatuman sa protokol nga plano sa Dios without this great power experiment pinagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo didto sa sulod sa operational divine atmosphere. The protocol plan of God emphasizes the utilization of divine power, the Word of God, ang pulong sa Dios. Kung maghisgot gani kita o great power experiment, kini nakahulugan o gahom sa Dios. Kadungog ka? Gahom kini sa Dios. The protocol plan of God emphasizes aristocracy by storing up a divine production. The full power of God is available right now. Karon, samtang nagpaminaw kanini nga itong mensahe. Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the soul. Abraham, David, Moses, etc. were kini sila visible heroes. Ako malikon. Kadto sila si Abraham, si David, si Moises, etc. They were visible heroes. But in the church age, paminaw, dinhi sa katuigan simbahan, tanang mga magtotoo functioning in life with Bible doctrine are invisible heroes. Mao na nakadiferensya nato natong panahon sa daang pagisaad, sila visible heroes. Kita karon ining katuigan simbahan, mga invisible heroes. So kita mga magtotoo ining katuigan simbahan, kinahanglan makakaton kung sa pasabot sa protocol. We have to learn what protocol means. Pinagi sa itong pagtuon sa pulo sa Diyos, kanang pagkatuon sa plano sa Diyos, ug unsaon nato sa pagkabot ang pagka-espirituanong paghamtong, spiritual maturity. This is the only way to glorify God. Kay pinagi nini nga itong gipangisugutan, pagtuon sa pulong sa Diyos, pagkatuon sa plano sa Diyos, unsaon na ito pagkabot sa espirituanong pagkahamtong and become invisible heroes, unsaon na ito kini. This is the only way na itong mahimaya ang Diyos. Actually, dili man kita ang naghimaya sa Diyos. Pagkabot na nato sa spiritual maturity, the stage of kanang capacity for life, dili kita mo makahimaya sa Diyos. Ang Diyos mahimaya siyang kaugalingon tungod sa atong pagkabot sa espirituanong paghamtong. Kasabot ka? Ining kabot na to, God, yan ang espirituanong paghamtong, spiritual maturity, makita sa Diyos, makita nakakabot na, ug siya mahimaya. Siya ra ang makahimaya niya, dili kay kita. Kasabot ka? Samtang na. Daghan ang mga magtutuwa, yun kasabot niini. Ilang pagtuo nga sa ilang mga binuhatan, ilang mahimaya ang Diyos, no. Dili. Di lagi mahimo og tinawhanon itong paagi. Kinahanglan protokol niya sa Diyos atong sundon. So ayop nakuha ni mo kini. Now, tiwani katong Hebrewanon 11:6, without faith, it is impossible to please God.
kung wa kay pagtuo, dili og di nimo mahimo ang paghimaya sa Dios. So, how does a believer glorify God? By fulfilling the protocol plan of God inside the operational divine sphere, executing the spiritual life o pagkabot niya sa spiritual pagkamtong. Nga gitawag otherwise o pleroma stage, capacity stage. Mao kanay ang din na kanay katakos sa pagkinabuhi. Kinahanglan kita og gitawag og balance of residency nga mao ang Bible doctrine o feeling of the Holy Spirit. Di man ining duha. Mao kana ang aron mabalanse sakto ang timbang. Sakto ba na Binisaya? Balance of residency. Nga na ay pulong sa Diyos di sa mong kalag kung ikaw na punan sa Espiritu Santo. So, a believer has to study, learn, believe, and apply Bible doctrine. Operational SLBA. Mo ka na itong slogan. Ayan na nagkalimti. The protocol plan of God is described as a right thing done in the right way. Ibalik na po na to. A believer who performs and functions God's plan, pinagi sa energy of the flesh, is doing the right thing in the wrong way. Nagkasabot ka? Ang usa ka magtutuo nga nagatuman, nagafunksyon sa plano sa Diyos, pinagi sa iyang kusog, iyang kakayahan through the energy of his flesh, he is doing the right thing in a wrong way. Samtagi na. Only a right thing done in the right way is God's perfect protocol plan. When the right thing is done in the wrong way, that means the end does not justify the means. Sabot ka? Ihimplo. Taga ko ihimplo. Na kay Lula, okay? You have a grandmother who is rich, dato, and you want to avail of her money as soon as possible, although you already know you are the heir, okay? But in order to make use of the money, soonest you have a bad idea. And what is that? The end does not justify the means. Now, do you know what I mean? Now, inside the protocol plan of God, sod sa protocol nga plano sa Diyos, is where the feeling of the Holy Spirit is, and what you produce is only divine good, kaamgid ka na sa gold, silver, and precious stones. 1 Corinthians 3:12. Sabtag na. Kaya binimo, ang pagkatao ni Ginoong Kristo, his humanity, migamit sa prototype divine sphere. Thus, nagmadinaugon siya. He became a winner. Karon, gimanduan kita to reside and function inside the operational divine sphere. Kay ang great power experiment ni Ginoong Kristo atol sa iyong unang pag-anhi, First Advent, was successful and was proven. Nagmadinaugon siya o napurbaan yun niya. Magtinuon yun. Ang Diyos nagarespeto, nagatahon sa atong desisyon gikan sa atong kabubuton. We are the only one responsible, answerable, and accountable for our decision. Gusto? Kitara. Unsay imong gipugas, mao po'y imong anihon. So we cannot deny. We cannot justify our wrongdoing. Sabot? You know, ang Diyos, hingpit yun siyang pagkamakiangayon. He is perfectly fair. He perfectly blesses a believer who is mature spiritually. But
He also spanks a believer who is carnal and reversionistic. So, kita nimo, he is perfectly fair. Makiangayon. Usana sa iyang kinaiya. We are subject to decide in life. Besides all of life is decision making, right? Tanan nga itong mahimo pagdesider sa kinabuhi. Ana, diya sa atong kinabuhi. We are, nakita ni mo ang prinsipyo? All of life is decision making. Now, balik tayo itong rebound. Rebound is a very, very important doctrine for every believer. Without it, dili siya tubo spiritually. Dili. Always remember, a right thing done in a right way is right. Now, diniyo na kita kutob sa atong pagtuon, bahin ini, ato ning ipadayon. I hope we can finish this by next week or next session atong sundon lang kining atong timetable niini. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni matamis ngay gayon sa among pagpakig-ambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag-uban kanamo, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, sa imong kamatuoran hinaut nga kini mahimong dugang sa napundon na namong kamatuoran din sa among kalag, among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos na kini mahimong panalangin, dadang kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon nining among spiritual momentum kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manuluwas. Amen.